Kung palit mo 2 kilo, napakapil 5 kilo. O mga Joy, mag-cooking ako. Ato na ilo na itong mantika para magpapakaon niya. O sino mga Joy, ato na ilo na itong lamas. Umali, mekos-mekos na ito kadali ha, para mag-feel ka na itong lasa ba, mekos-mekos na ito kadali. Grabe ka agtang, nagkadangat lang agtang ko. O sino mga Joy, ato na ilo na itong bagongon nga gikan sa farm ni Gustono. Ay, sakit. Umali, mekos-mekos na ito kadali ha, kaya para mag-feel na ito lasa sa sisiyo ba. Mekos-mekos na ito kadali. O sino mga Joy, ato natin plano ang bading sarap. Sunod din sa mix. Sunod, atong imikos-mekos na pinatornado ba? Imikos-mekos na nato, ha? Imikos-mekos. Kung sunod mga Joy, lakbat, talden. Ato na ilan na nato tuno. Mga Joy, okay na atong bagongon, ato na ning haonon. Ay, bumo na. Pukul nama tayo. Ya, unay sod, diri unay sod, diha. Para pa sod, dito na pa sod. Hupak ka, Lah, ako nama tayo. Kanina kang babaa mo mabinlan. Kanina kang babaa mabinlan, so. Kanina? Siya, berapa dah siapa? Wah. Mga Joy! Woo! Shout out ako Mami Kimura, Mami Tildigay o kang Chinchanchu. Shout out! Og shoutout ko ni Rosemary Barcero Kabansang og RG Gisulga og Tarakap Victoy og April Binoybi og Jose Empleo Dagkota og Poyong Estremos. Shout out! Og big shoutout ni Bonski Tunog Gabster og I Will Survive og Maria Lubetania og Jose Binji Boising. Shout out! Og shoutout give pod ni Enzo og Jerry Perez og Richard Galugdog og Arlen. Shout out! Shout out mo kong gwapong manok pes og Mitchell Buri. Shout out! Shout kong Amis Sasan Misa og kang Sani Inday Hernando kang April Pintanoybi. Shout out! Og big shout out kang King Zaka. Shout out! Shawa pa na ang shout out mga choy. Comment lang mo kutro. Wow!